ekubeni ngibone ukuthi Jesu akabuki tintfo ngendlela mina lengitibona ngayo. Lokulikhambi kimi kungenteka akusilo likhambi la Jesu. Lokhu-ke kungenta bese ngiba nemthandazo lengikholwa ukuthi nawe singawuthandaza. Umthandazo lothi Nkosi, ngicela ungiside ngibone tintfo ngendlela lotibona ngayo. Utawukhumbula abafunzi bathi kuze bani bathole kudla ngcono baye emadolobheni. Jesu wathi cha, banikeni kudla khona la ehlane. Kusho ukuthi kudla noma tintfo atilungiswa ukuthi usenzaweni lekahle. Tilungiswa ukuthi una Jesu lokahle. Ngoba tonke tintfo utenda kahle. Ngisho usehlane unalo likhambi Jesu. Nasi ngwaselisuku sakavuka udle. Ngikuhlephelela encwadzini ya Luka 22 livesi laka 31. Simon, Simon, lalela. Sathane sewucele imvume kuNkulunkulu yekunilinga. Njengemfati ela emabele awehlukanisa nemakhoba. Ngicela unake nalo ligama lekwehlukanisa. Kusho ukuthi le mvume lomubi yekulinga bekayicelile beyitawusebenta ngekuthi ehlukanise. Utawukhumbula-ke ukuthi Petro ngesikhathi alingwa sitha simshaya phasi, kwaba ngesikhathi ehlukene nalabanye bafunzi, aphila impilo in isolation, aphila impilo ayedwana. Utawukhumbula Genesis 2 verse 18, sengiyabona lokuthi hayi akusile emshado kuphela lelivesi. La athi uNkulunkulu akukuhle umuntu abeyedwana. Ngiko-ke encwadzini yeMshumayeli 4 futhi siyathola lapho ukuthi babili bangcono kunamunye. Mawufunza kusuka kuvesi 9. Ngobe kuvesi 10 lithi nakuwa lomunye wabo lomngani wakhe uyamsita amsukumisa. Mangabe kukhona la ubona uphasi khona, kumbe kusukeni kweminyaka noma ebudzeni beminyaka, bewusolo uzama kusukuma akusukumeki. Akusho ukuthi uthandaza kancane, akusho ukuthi ukholwa kancane. Kungenteka lo mubi sekukhona la kwehlukanise naye noma nabo. Uyathi kuyenteka umuntu uhlale naye ngemtimba kepha ngamoya nibe nehlukene. Kuyenteka umuntu abe khashane ngemtimba kepha ngamoya nibe nimunye. Lo mubi uyehlukanisa, ahlukanise emaphupho enu, anehlukanise nasetimalini, anehlukanise nasemaplanini. Mawuwa nje sewudiwela wethwana. Mawungasavuki ngicela wadi, kusho ukuthi lo mubi ube semsebentini wekwehlukanisa. And indlela yekusukuma vele ngilokuthi uthole lotakuphakamisa. Lotakuphakamisa livi leNkosi lisitshela ukuthi kutaba nemkhicito longcono mase uphakeme. Lokuphakama awukutholi kuma longcwele nje, kepha ukuthola kulomunye umuntu. Tsane userious ngekukholwa kwakho, kepha ube serious nangebudlelwane. Kukhona-ke lobunye budlelwane lebekucinzetela phasi njalo ungaphakami. Cela kuNkulunkulu akuphe liso lekwehlukanisa, budlelwane lobutakusita kusukela nyalo, ngoba mawufuna kuhamba ufike khashane, hamba nalomunye. Noma wena ustrong, kepha uba strong kakhulu mawunalomunye lo strong. uNkulunkulu akubusise ukhethe ukukhetha lokuhle. Amen.